Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Ubwenge TV. Nishimira ko wamaze gukora subscribe, nimba utarayikora reka nanone nkubwire ko uyu ari wo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe. Mu kuboko kw'iburyo ahantu hatukura, hanyuma ukandeho ujye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Ikaze muri aya makuru atugeraho rero kuri Ubwenge TV. Impanga z'umukobwa n'umuhungu Gakuru ndetse na Gatoya zakoreye rimwe imihango yo gusaba no gukwa. Umuhango warubereye ijisho cyane ko bidasanzwe kubona abantu bavukana basezeranira umunsi umwe. Izi mpanga, umukobwa yitwa Gakuru Christine mu gihe umuhungu ari Gatoya Sebastien, abo mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Ubukwe bwabo by'umwihariko bwo gusaba no gukwa bwabereye umunsi umwe muri iki cyumweru tariki ya 12 Ukuboza 2021. Biteganijwe ko no gusezerana imbere y'Imana ubukwe buzabera umunsi umwe. Gakuru Christine yasabwe anakobwa na Dushimiyimana Jacques, mu gihe Gatoya Sebastien yasabye anakwa Yamuragiye Alphonsina. No kuvuga ko imiryango itatu ariyo yari yitabiriye ibi birori, aho umuryango umwe ari nawo wabyaye izi mpanga wasabye ukanakwa umugeni ukaza no kwakira baje gusaba no gukwa umukobwa wabo. Nk'uko bikorwa mu mihango yo gusaba no gukwa imiryango yombi, usaba umugeni n'usabwa umugeni iba yahuriye mu rugo rw'umukobwa, hakaba hateguwe abasaza babiri barimo waje gusabira umusore n'utanga umugeni. Kuba aba bana bari impanga byatumye umusaza wasabiye Gatoya ari nawe watanze Gakuru. Abo muryango wa Gakuru na Gatoya bavuze ko uretse kuba abana ubwabo bari baragize icyifuzo cyo kuzakorera ubukwe rimwe, ariko n'ababyeyi babo bari barabyifuje. Bayandi makuru nuko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yishyize mu kato ndetse arimo gukurikiranwa n'abaganga nyuma yaho asanga mu bimenyetso bya COVID-19 ubwo yapimwaga ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 12 Ukuboza uyu mwaka. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko inshingano ze zabaye azisigiye Vice Perezida David Mabuza kugeza mu cyumweru gitaha. Presidence yavuze ko Ramaphosa yatangiye kumva atameze neza avuye mu bikorwa byo kwibuka uwahoze ari perezida wa FW de Klerk i Cape Town ku cyumweru, nk'uko inkuru ya CNN ibitangaza. Nubwo bimeze gutyo ariko ngo yatangiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'ibitaro bya gisirikare muri iki gihugu. Perezida Ramaphosa yavuze ko kuba yanduye ari ikimenyetso kimuruza ku baturage bose ko bakwiye kwikingiza kandi bakaguma kuba maso birinda, kuko kwikingiza ari bwo buryo buboneye bwo kurwanya iyi ndwara. Muri Afurika y'Epfo niho abahanga muri siyansi baherutse kuvumbura ubwoko bwa COVID-19 yihinduranyije Omicron. Iki gihugu kikaba cyarinjiye mu nkubiri ya kane ya COVID-19. Abagera kuri 25% muri Afurika y'Epfo nibo bamaze gufata urukingo mu buryo bwuzuye, mu gihe abakingiwe by'igice ari 5%. Ramaphosa nubwo yanduye yari amaze kwikingiza mu buryo bwuzuye. Hashize iminsi mike agira uruzinduko mu burengerazuba bwa Afurika, ariko akimara gusubira mu gihugu cye yapimiwe i Johannesburg ku ya 8 Ukuboza ntiyasanganwa ubwandu bwa COVID-19. Kuri ubu yishyize mu kato i Cape Town. Mu yandi makuru, Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe abaturarwanda binjira mu bihe bisoza umwaka no gutangira umushya ari umwanya wo kwitwararika kwirara ngo hato badahurwaho icyorezo cya COVID-19. Ubu ni ubutumwa yatanze ubwo yakiraga indahiro za Minisitiri w'umutekano mu gihugu Alfred Gasana. Perezida Paul Kagame yifurije abayobozi n'abaturarwanda bose gusoza neza uyu mwaka wa 2021 no gutangira neza umushya wa 2022. Avuga ibi yagize ati: twizera ko umwaka uzarushaho kuba mwiza kurusha uwo turangije n'uwo twarangije imbere yawo. Ubwo ndavuga izi ngorane isi yose igenda ihura nazo za COVID-19. Nubwo tumaze kugera ku byiza ku buryo bwo kwirwanya ari
gukingira umubare w'abantu benshi no kugabanya umubare w'abagiye barwara. Ubona ko ku isi hose niko bigenda bimera, bigenda bigaruka bisa n'ibijya kujya mu buryo bikongera bikazamuka. Ati ubwo rero ntabwo twakwirara nubwo twari twifashe neza, ahubwo twarushaho ingamba zo kwirinda, nuko tukajya mu minsi mikuru neza, nubwo kujya mu minsi mikuru yo kurangiza umwaka ubwabyo byongera bikazamura umubare w'abandura, kubera ko birumvikana abantu iyo bavuye ahantu ndetse bagahura ari benshi bakanezerwa, hari ubwo biva mu kwibagirwa kwirinda uko bikwiye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo abaturarwanda bari basoje iminsi mikuru, umujyi wa Kigali wahise ushyirwa muri guma mu rugo kubera ubwandu bushya bwari bwatumbagiye cyane mu bihugu byakingiye abantu benshi nko mu Bwongereza, kandi imibare ikomeje kuzamuka cyane kubera coronavirus nshya yihinduranyije ya Omicron, ku buryo ari ubutumwa buburira n'ibindi bihugu ko bishobora kuba. Kugeza kuri iki cyumweru muri rusange abaturarwanda bamaze gukingirwa COVID-19 nibura bahawe urukingo rwa mbere ni miliyoni 6,800,000 mu gihe abakingiwe byuzuye miliyoni 4. Gahunda ni ugukingira abantu basaga miliyoni 9 mbere y'uko umwaka utaha urangira. Kugeza ubu leta ivuga ko ifite inkingo nyinshi, ndetse ubuyobozi buhamya ko mu bantu bakuru umujyi wa Kigali wakingiye hafi 100%. Guhera ku ya 13 Ukuboza 2021 kandi umuntu ufite imyaka 18 y'amavuko kuzamura mu mujyi wa Kigali yafatira dose ya mbere cyangwa iya kabiri y'urukingo rwa coronavirus muri gare za Nyabugogo, Kimironko cyangwa se i Kabuga. Harimo no gutanga urukingo rushimangira rwo rutangirwa ku bigo nderabuzima, ku bakora kwa muganga, abakora mu nzego z'umutekano, abarengeje imyaka 50 n'abafite uburwayi budakira. Reka nyasoreze kubivugwa ku rugaga rw'abavoka mu Rwanda Bar Association rwagaragaje ko kuva muri 2019 kugeza muri 2021 rwirukanye burundu abavoka 4 kubera amakosa bakoze ajyanye n'umwuga. Iyi raporo yatangarijwe mu muhango w'ihererekanya bubasha hagati y'umuyobozi ucyuye igihe urugaga Maître Kavaruganda Julien ndetse n'umuyobozi mushya Maître Nkundabarashi Moise wabaye ku ya 11 Ukuboza uyu mwaka. Iyi raporo yagaragaje ko mu myaka 3 ishize abavoka 207 aribo bahawe ibihano muri rusange, harimo 4 birukanwe burundu mu mwuga batazongera kwemererwa kunganira abantu mu mategeko. Umwe ahagarikwa imyaka 3, 2 bahagarikwa imyaka 2, undi ahagarikwa umwaka umwe. Uretse aba 8 bahawe ibihano bikomeye, Maître Kavaruganda yavuze ko hari abandi bagiye bahagarikwa amezi 6, abandi bakagawa ariko bagahagarikwa ukwezi kumwe kubera amakosa bakoze atuma umwuga bakora ubutabera utakarizwa icyizere. Yakomeje agira ati amakosa bakunda gukora ni ukutajya mu manza kandi bahawe amafaranga n'abaturage, no kuba umwavoka yakurikiranwaho ruswa urukiko rukamufatiraho icyemezo akaba agifunze. Hari kandi n'undi wafashwe kubera ubuhemu afata amafaranga y'ubwishingizi, biza kugaragara ko adafite ibimenyetso by'uko yaba yaragejeje ku muturage wari wamutumye. Ni ibyo bibazo bikunda kugaragara ndetse n'ibindi byo gusuzugura inzego bakorana. Nubwo ariko hari abaharimwe, raporo igaragaza ko uko imyaka yagiye itita indi gatambuka abakora amakosa bagiye bagabanuka, kuko nko muri 2019 hahanwa abavoka 109, muri 2020 baragabanuka hahanwa 79, naho umwaka wa 2021 amaze guhanwa 18 gusa. Maître Nkundabarashi Moise wasigiwe inkoni y'ubutware muri uyu rugaga yavuze ko kuba imibare igenda igabanuka kandi hakabaho n'amategeko ahana abagize imyitwarire mibi bitanga icyizere cy'uko amakosa mu bavoka azajya agenda agabanuka. Ati bijyanye n'imyitwarire y'abantu ni uguhozaho, no kuba izo nzego zihari zubatse, kandi noneho n'umuntu wese ugerageje gukora ayo makosa akaza azi ko ashobora guhanwa. Icyo twifuza n'abavoka bafite imyitwarire myiza. Kugeza ubu urugaga rw'abavoka rugizwe n'abavoka 1515 barimo 282 bimenyereza umwuga ndetse n'abandi 1233 bakuru mu uru rugaga.